bangangan ki bandalawan kinong syarai ladaki ong balay piki yo piong kadaw kalong bau tay biasa marjan bat ngau dikia kata kampe kari baibal kalong bangin yo ialah kacong kadonun ban pentemai ialah kacong kadonun om bangin yo yang peramajan kata kari baibal don kam ya kari baibal akibat kum kinegisni kiba kibreu haka percaya kila im da kajabing om da kadonun ni em da kajabing kabahe ubri ubang ikap kajabing lai kilo sau kilo dan yo i am ki khon jumi kine ki khon ki beret banket ya ka kot skol la jong 4 la ban thep ha ka don ha ka jabing 4 da yo i kita ki khon syuarai kho bukli tang bagatan untuk pelakot sedin kakot mungkin rot la syu te mungkin sedin la na prung ne pat memori dang bon balai dang slem bandam yo ini em hakom kare baibang kadon kam yani hakibakum kini kipor nadu ki khon ki beret bangin em lakan air kabaman lakasni namar sisen baka perthai kalasa kajim baklaru kalbon kat banang pun kajim start nang pun kajim bakla hakapor badang bechisor jim bakla tangi waida mentala ya yat bunsur kajim baklaru kala bunsur dai na kata kadau kadon kam kadi baibal kabaman lakasni kajingim jungi kari baibal kabapau syabar ai kanwan hadin katno snam handrai ni kumki bangai tongin kenmau bunyi dai ban im da kari baibal Shua makan wan ke gospel syakane kari kasi haka khat praspa sau buai kabalang kemijung ya wels kampat syamyot yang ya kari bible kadang dei kapor kabaki preu kidang yaksai bandua ya kabat jong play dei namar bagi prabangai hari wels kila imbat ai tilot aga jingduai kila shim kia ban trei ya mission siapa nak jaga ajungi kila duai ublai upa ya kadi bible hadian bakila duai daga pausnam nadu syua ka khat praspa sau buai la duai hariwel kari bible kadang wan hadu khat khandai spa sau bakat kendai spanreu hakane kari kabaye itu jungi kabalang ka khon jong kabalang kemi dari wel habdan ka jing duai ka bakrau jong kabalang kemi jungi kala sei bloy yawe missionary bakrau batu tau namu Thomas John ngasarai berok piye Thomas John udai ukpa jong kidak to kasi jongi udai unong ayangi ki kasi yaudak abi kedi hadu wai udai upareng ta uwan aidak yang ni ki basa anong pendang ki jumudur ya kata ha kane kari jongi syua baka balang krisan kanwan om don ayai mundal ayai ya kari jongi empatip te ya ayai ro kinong to history liki ong hakas ka snam ka bakat praspa ru ki khasi jongi kinong mot ta tau khasi ha perthai moro koi kamut
Tadon beriu suwe-suwe terai kabeh sudah. Umut terai khasi te bahe patam hapertai umut bade khasi. Umut suwe terai ya don umut katsan umut terai si Amerika. Kata kade kecing sao. Om don no. Kari khasi jomi kam don kaktin khasi pedang suwa banwan gabalang darstan. Don kaktin khasi pedang. Ndalek yau sayau sora kinong pendeng keren dak tinong pendeng ngi badai na laumai keren dak tin laumai uto badai na siya senteng keren dak tin senteng kaktin kaba hano pendeng kadai katin dak siya senteng kajing ya syo beriuman kayo ka gospel dak kajing duai jong kabalang kami kalau one point top ada negeri but labu ya ka gospel hane rengkat tu bat tidak tho na ka benda ka kitin jongi dai lama jomu abi kadi lampu ya ka dak tho kaban yo ya ka tin khasi ka balong pedeng ya bro bat ya kata ka kitin khasi ka balong pedeng lamong dak kitin jong ka gospel kaktin kabala tho ya ka bible kane ya keren menta banyak kendu igilok kijor seno te kane kaktin jong ka gospel kane lau saindor ya kane lemba jong ki missionary ki balawan ai ya ka kubor na kane dari jong kane kaktin jong ka bible kayai ngile katkum kaktian kabala tho ya ka bible kayai ngile katkum bala tho ya ka ka coaching ruai ke cumi kayai ngile katkum kaktian jong ka gospel kabala hikai ro kangin tuai daki ngamtip hanong pendeng pilai ju yang penlong teng neam ya ke program bapin ya keren ya kanu tang dak ketin nong pendeng sudah pilai ya persyang ya kata kasian pangangai ladadon ki Kristen ki kon samla naga lang nong pendeng ki bala ban duai dak ketin nong pendeng ngakai bagi ladai ki rurat pa sa persyang ruai ban duai hamtoi daga ketin nong pendeng tang sipang pilampoi syane bat satai balai kadau kolong kadai ketin juga gospel ubri kano upom nang ya ketin sor lane ketin soran ndapai tu kana hayin mene ulah persyang keren dak tinong pendeng tang sipang lapoi pipi tang zai bubita bat kabit bat ka ong nang tang sipang la keren nong pendeng sipang bat pi kata tadi balai kadau kolong nambar pa ngilalong do ngilalong som ko paramngai une urat pa dak kacing duai dak kacing raham pensem jong kabalang kami wat kampat syam yo pediang ya kari wala kata kepor kila ya mi silok nang tai Thomas Jun ban imem junggu oh kinir kidai kepala IT kine yang sudah dia tho kinan nang tai mari dia tho kiwan segane kari jongi kari jong kisiri kari jong kitengau wan chane jam sisnam kiya jaga duriau ba yo ilum jam sisnam yo ilum ma phiatip ki khon bro khoi baka duriau ka kham he bunsya banyaga lum ha ka sala perkai dai sipawa naga lai bawa
Shisnem duna ya jaga dunia ba on dalahir nagaling kamem jong tabarjun kan sakai kun nungkong hakal kata hadir melaya cisnam poi hakal kata kan sakai kun nungkong ma nalor bagala dai banka nalor bagam syaitik na kaya kun hakal kata Maria kalayap Maria kalayap jangai na kilok kijor jangai na imaipa jangai na kayeng dasam tang barorwat silok kaya kun bat iyap no agari ko jangai balai kini kibriu kimong balai kalau kamong yung tabarjun yang ini pai no achala ka jonggari Habalaka nkli na kabatia rukam la kabukli na markalat telot lupa. Kau ngas ngausi Thomas Jun bangampat la banki ngalakwa panlegno siya kategori kabalaphan ini. Hagawe ka step ko ang tukli yang batuktin ulaptin hang tua pelau habalaptin hapelau hakal kata ko ang la panjat manta na suptin mabi. La syai ti Thomas Jun nya parla ka parno siya kadagari kasi bangin yo menyalap no ya ka gospel kabakom katate kalong yeng kalong dai namar bagadon kum kata kalong yeng ngilong mangi kumne ku mangilong ta dalam boy hasara kia tray tang kendiat telisnam kane kalok jong Thomas Jun klat no anak asla pertai jungai na gayeng kasam kikon baik kita kicing dia ai makan long kali baibal ya kicing jombi ai kikon di baik jonga nantai na KS Wellington kin snow tu yala de kicing dia kibakum kita kijia asla pertai hakapor padang yam ikon nakal kata kidang yayo kanyayam beranwat naga benta ikon menta kayap sakalok badno nyayam uhap yam tang marwai sya kanong ba sya kariklau kabagenja jong kari sora syamlaong namar bau play uai yang akan kada kating tenjo ngan me no hadian jongu lawan sawai missionary ubakerte Daniel Jones uneru uan bala kejonggalap Hagagila tray hangday katakan lok jong Daniel Jones kalajan kaya ikon jongga Daniel Jones ulang ngam siya garis senteng balik wat dia kaling katlay kabadang syara siya katega jaga dalawan pai na senteng siya suara usyam baka kumikikon kaladon na pedeng kecing telat kabagraw hapdeng kacimpang ban hapdeng kecing bankano ikon jongga tang sumarirong hakatagayeng kikmat jong Daniel Jones timla ban baik namar bacim telat paulayo pang na siya katagay jaga daya katagapor kabau Daniel Jones ulakan rob siya katagajimpang kabakraw daya hakapor bakataga mem jomu kadang sedang ban kaya lah jong ikon ban hapdeng kejing sitom kabakraw habalakaya ikon hamar katagapor kalayap ler kajinyap ler jongka kala simpor hatu shisni gayap ler hakapor bakadang yap ler kata ulok jongka wakerteng Daniel Jones ulaklat nakabertay ban ikun jongka balakaru ilaklat nakabertay kum lasyay
kalati brehu kaong ya gitu kinong sora ki baya ap ngalak hai am yikon ki ong haon ai se ngan thum Daniel perkataru ngalak hai kunlung ru impat wan mi depan ong lem segong ya Daniel jun ba in wan mi ten ya thum lang iklum fitrai kinong ap kinong uno ikon belakha la te benin ulap jongka uba ije uba kerteng udan yang lula te benin maka ya lede kadang kendi penriuta kai ge bakin ong haka kado kinapa nyeto komam ikon baklakha ila klatno balatep benin badulok uba ije biru ula klatno balatep benin kam syamang te ya kesindur balai bau balai ule katne ya kejengem jonga ngan leg thaino sela kejong beri Henry ya bakal syad kala klaim kala syam ya katakan lat kejing pun kre ban ya lai yau sim jong kejing dum hapo jong kane keri jongi kumta hakane kapor tongin kan mau hakat snipen tekos habau trai jisu wong to apa Jerusalem bangampa yau mensim koi kisenran bagi bangai kila apa Jerusalem kila pelong ya kajing ya sayang ya lam ha Jerusalem hakata kasni pentekos badai hakata kasni pau jisu lopha yung mensim bukhuj ko pertai habau Petrus ulaya lam hakata kasni Ukraine da kaktir lajong Henry baro kibriu kibomdai da kata kajaj kitin kia ngau tuyu kamladai kijing telah Ukraine da kaktin kasi udukaru usngau kumba Ukraine da hindi upareng ru usngau kumba Ukraine da kapareng kapau Petrus Ukraine tang da gawai kitin lai hajar ki mensem lai ti balapan baptis tang si janmet dai hakata kajing yalam kathim skabaula yalam bagada kasgi kalong yagi paiba to penim yalade nagane ka perthai ko benriang kata kadai karri bible bangin penken mau yalade yakin mensem lajong kaca bangilai kaca bangidon bangin penim yalade nagane ka perthai ko benriang ngiki kemiki pa kibadon na kano kakam kamangitray ngiki kemiki pa kibadon na nakajong kalong yeng dalong sam ngin kan mau ya kata om nakabinda kawai pat katong henry bangin kan mau bangin pelim yalade nakada percaya nga bakandriang piki kon kibaye haki cingkule kibarret pat kibakraw kibadon na nong style kibadon na silong kibadon sabar kecila kibapia kendu yaki ai hakatinya nanti Petrus hakata kecinya sanyalam katkom kaktian kejong ulai ulang yaki pajba to penim yalade nakane ka perthai ka bakriya kinai kiai baro aka perthai kitala na kompor syakapor hendai tiap bau terai jongi udai bau jugla menen menta para syadu ki bau jugon wa ngalong u alpha badu omega ngalong u a badu y ngalong u e badu z ai kan kala ka perthai ngalong bom jugla bad ngan yalam yupi dai na kadagadaw utrai jongi udai ukpu jonga jingem udai ka kabayem ladang ila kelat jala ujong utrai ngiklat jala ka jong kapam
bat kati naka bentar jumi utrai jisu wong ngalong kajing syai habagi kelat yau jisu nikwa ya kajing dum hakajing yai denti gitu utrai jisu wong ngalong kajing em ladang iklat yau utrai niklat ya la kajong kajing yom dai na kadang-kadang kan revival kan pen kan mau kan ai bor yang bangin pen kre ya nade ban pen im na kan ka pertai ka bakken riang ka mutlok ka bala hikai baka kai ka khongpong ya ka jing higai jong ka tien ka bakhon ka jong Ublay ungkal kulang ini nado ki konep ti baret to pingin mau hakano baca kapidan kan mau banduai yalau jong utrai kan mau banduai om tang haki jinge hendrai ban ai lu kajingnya ro haki por ki besok ki bakmen jong kajing im jongi hangle hakat selamat hai ublay ungkal kuna ka bentang ni kapor na kabenta ka burong kejubu amen bangangan ki bandalawan tinong syarai ladaki ong balai piki yo piong kadaw kalong bautai biasa marjan bat ngau dikiat kata kamde di Bible kari Bible kalong bangin yo ialah kajong kadonun ban pentemai ialah kajong kadonun om bangin yo yang peramajan kata kategori Bible don kam ya kari Bible lagi bakum kini disni kiba kibreu haka percaya kila im da kajobing om da kadonun ni im da kajobing kabahe ubri ubang ikap kajabing lai kilo sau kilo dan yo am ki khon jumi kine ki khon ki beret banket ya ka kot skol la jong 4 la ban thep ha don ha kajabing 4 da yo kita ki khon syuarai kho bopli tang bakatan tuk pelakot seden kakot mungkin rot masuk deh mungkin seden nomla anda turun ne pat memori dang bon balai dan selem bandam yo ini kem hakabakum kare Bible kadon kam yangi hakibakum kini kipor nadu ki khon ki beret bangin em nakal air kabaman lagasni namar sisen baka pertai kalasa kajim baklaru kalbon kat banang pun kajim start nang pun kajim bakla hakapor badang bi chisor jim bakla tangi waida mentala ya yat bunsor kajim baklaru kala bunsor dai na kadang kadon kam kari Bible kabaman lagasni kajing im jungi kari Bible kabapau syabar ai kanwan hadin katno snam hendrai ni kumki bangai tongin kan mau pengidai ban im dan kari Bible Shua makan wan ke gospel syakane kari kasi haka khat praspa asau buai kabalang kemijong ya Wales kampat syabiot yang ya kari Bible kadang day kepor kabaki breu kidang yaksai bandua ya kamak jong ulai day nomor bagi pragamay hari Wales kila imbat ay tilot aga jingduay kila shim kaya ban tray yang mission siya ka nagajaga ajungi kila duay ublay upa ya ka di Bible hadian ba kila duay daga paus nam nadu syua ka khat paraspa sa buhay la duay hariwel kari Bible kadangwan hadu khat kandai spa sao
Bakat kendai span riu hakane kari kabayai ke jongi kabalang ka khon jong kabalang kumi nariwil habdang ka jingduai ka bakrau jong kabalang kumi jongi kalasai bloy yawai missionary bakrau patutau lamu Thomas John ngatarai baro piyetim Thomas John Uday ukpa jong kidak to kasi jongi uday unong ayi ki kasi yaudak abi kedi hadu uai uday upareng ta uwan aidak yang ni basa anong bendang kijumut dur ya kata ha kane kari jongi shuwa bakabalang krisan kanwan om don ayai ndon ayai ya kari jongi empat tip te ge ro kinong to history ri kiong hakas ka senam ka bakat praspa ru ki khasi jongi kinong mot ta tau khasi haperthai bro wei kemut dadon beriu suwe trai ka be sudah umut trai khasi te ubahe patam haperthai ru umut bade khasi umut suwe trai ya don spu umut katsan umut trai si Amerika kata ka de kijing sa om don ayeno kari khasi jongi kam don kaktin khasi pedang suwa banwan ga balang darstan don kaktin khasi pedang ndale yau sora kinong pendeng keren daktin nong pendeng ngi badai na lau mai keren daktin lau mai uto badai na sya senteng keren daktin senteng kaktin kababha hanong pendeng kadai kaktin dakai sya senteng kajing ya syok beriu man gayo ka gospel dan kajing duai jong kabalang kami kalau one point top ada negeri bat lamu ya ka gospel hane rengkat tu bat kidak to na kabenta kaktin jongi dai lama jomu abi kadi lampu ya kadak to kaban yo ya kaktin kasi kabalong pedeng ya bro bat ya kata kaktin kasi kabalong pedeng laong dan kaktin jong ka gospel kaktin kabala to ya ka bible kane ya keren menta banyak kendu igilok kijor syano te kane kaktin jong ka gospel kane lau saindor ya kane lengba jong ki missionary ki balawan ai ya kubor na kane kari jong kane kaktin jong ka bible kayai kabangile ngile katkum kaktian kabala tho ya ka bible kayai kabangile ngile katkum bala tho ya kane ka coaching duai ke cumi kayai kabangile ngile katkum kaktian jong ka gospel kabala hikai ro kangin duai daki ngamtip hanong pendeng pilai ju yang penlong teng neam ya ke program bapin ya keren ya kanu tang daga ketin nong pendeng sudah pilai ya persyang ya kata kasian pangangai ladadon ki Kristen ki kun samla naga lang nong pendeng ki bala ban duai daga ketin nong pendeng ngakai bagi ladai ki rurat pa sa persyang ruai ban duai hamtoi daga ketin nong pendeng tang sipang tilapoi syane bat satai balai kadau kolong kadai ketin juga gospel ubri ubi kanu upom nang dia ketin sar lane ketin saran ndapai itu kana hayin mene
Ulah persyang keren dak tino pendeng tang si kang la poi pipi.